bakhale ipenalty beOrlando Pirates uthi uNompemba Lishesa ngadala esandleni nansi TLP iyayikhela ke manje ifuna ukushaya Khalakacha no yale mpahla wasa kwathuma izandla kwathuma ihlombe 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 TLP Mpokazi engaphakathi kwebhokisi wathumela uTLP uthi kade ngikha ngemumva kulokhu ngikha ngaphambili yakha kwakheka iTLP bayakuthanda ke lokho abalandeli beOrlando Pirates azikamakepro umhlaba masipala ubhekisa phezulu athi fasa phakani yafasa ndoda emnyama wena wayi-Afrika wena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esibhakabhakeni ikha ngemuva ikhe ngaphambili ikha ngemuva ikhe ngaphambili ikha ngemuva ikhe ngaphambili yahle emnyama 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 TLP Mpokazi uyiwinele yena leliya bhola bamphelezela uMpokazi bamphathela ikhwama ubungaze ufunga ukuthi uyahluhluka ekhaya kubo bawumfaka etekisini yadlala iTV.